дар ин нашр камтар маълумот медиҳем оиди қисми графикӣ ё худ расмкашии Word. барои он ки мо аз ягон қисми графикӣ ё худ гӯем ягон объект сохтани ҳастем, алгоритм сохтани ҳастем, метавонем ба қисми менюи вставка гузарем ва инҷо мо дорем барои мисол пункти фигури ва метавонем дилхоҳ фигураҳоро аз инҷо интихоб кунем. Мисол инҷо дорем прямоугольник, яъне рост. Инҷо метавонем чун пахш кардаем кнопкаи чаки мушро пахш мекунем ва дилхоҳ размер метавонем хурду калон гирифта бошем. баъди оне ки картинка ёни худ расм ҷой дода шуд, мегузарем ба формат ва дар ин қисм метавонем ба суратомо размер монда бошем ё худ барои мисол агар квадрат хоҳем, барои мисол 7 сантиметр инҷо интихоб кардем 7. хуб метавонем дасти 7 нависем ё ки ана қисм гузарем ба ана ин қисм ва онро дасти то гӯем андозаи лозима хурд ё калон карда бошем. барои мисол ана 7 бар 7 яъне квадрат. акнун барои он ки квадрата-мо ҳангоми калону хурд кардан вайрон нашад, метавонем shift интихоб карда хурду калон кунем ва чун дидед пропорсия вайрон намешавад. хуб чун расмро гирифтем, барои он ки мо бо ин расм кор кунем, биёед андак росткунҷаҳоро дароз мекунем. ана росткунҷа дароз шуд ва биёед барои мисол аз ин росткунҷа парчам месозем. барои он ки инро созем, чун дар формат қарор дорем, мо дорем пункти заливка фигури ва чун ин заливкаро интихоб кардем, метавонем аз инҷо ягон ранг интихоб кунем ва чун ягон ранг интихоб кардем, чун мебинед дилхоҳ рангро метавонед интихоб кунед ва ана ин гӯем росткунҷаи шумо ҳамин рангро мегирад. инҷо мо дорем контур. маънии контур яъне хате ки гирди ин росткунҷаро гирифтааст, метавонем хати онро дигар кунем. барои он ки хаташ ғафс бошад, инҷо ҳаст талшина метавонем хати ғафс гирди он гирифта бошад. хуб барои инчунин дар пункти заливка фигури мо дорем якчанд намуди рангҳо, яъне инҷо мо дорем рангҳои бутун, яъне як ранга. инчунин метавонем интихоб кунем нет заливка, яъне беранга. дар идома мо дорем рисунок. маънии рисунок ин аст ки чун ин акнун баромад интихоб кунед автономный работа, яъне аз компютер ва метавонед дилхоҳ расмро гирем аз компютер ва онро ставит кунем, то ки ана ин расми мо бо гӯем рамкадор шавад. инчунин дар заливка фигури мо дорем градиент, яъне градиент ин омезиши якчанд рангҳо, яъне квадрати шумо, росткунҷаи шумо метавонед дилхоҳ фигураро бо якчанд ранг оро дода бошед. барои мисол инҷо ба мо кабуд сафед, кабуд сиёҳ ҳаст, метавонем интихоб кунем другие градиентни заливки. дар қисми поён ҳаст другие градиентни заливки. чун онро интихоб мекунем, ана дар ин тараф ба мо кушода мешавад формат рисунка, яъне инҷо метавонем чун дар заливка фигури мо дида будем, ин пунктҳо инҷо низ такрор шуданд. барои мисол интихоб кардем градиентни заливка, чун градиентни интихоб кардем, ба мо ана ин гӯем созкунӣ ё худ зиёдкунии настройкаҳо фаъол мешаванд ва инҷо ҳаст типи рангдиҳӣ, яъне линейный, рост, радиальный, яъне аз кунҷ ба кунҷ, прямоугольный, яъне дар намуди росткунҷа ва пӯтки. онро шумо метавонед чун дидед хатотон нишон диҳед ва мо интихоб мекунем линейный рост. ана инҷо ҳаст угл, яъне маънии угл ин аст ки шумо метавонед инҷо 90 градус монед ва хатои шумо рост мешавад рангатон. хуб дар поён мо метавонем нуқтаҳои рангро интихоб кунем. барои мисол мо инҷо 4 ранг дорем, яъне ҳар 4 ҳамин рангро, ана мисол сафедро интихоб кардем, якум нишонаро интихоб кардем, инҷо аз цвет як ранг мегирем. дар нишони дуюм бо чап интихоб кардем мушка, интихоб кардем мисол дигар рангро ва бо ҳамин роҳ метавонем ба ҳар ин нишонӣ ранги алоҳида ҷой дода бошем. агар ин нишонӣ камӣ бошад, метавонем аз инҷо плюс кунем, яъне боз дигар ранг ҳамроҳ карда бошем.
аз угол омда метавонем, чун дидед ин рангҳоро тоб дода бошем. Хуб, агар рангҳои нолозима бошад, нолозима метавонем онро интихоб кунем ва нолозима рангро чикор кунем, кӯр карда бошем. Ва ана ин се ранги байниро метавонем чун парчам сафед кунем, ранги болои худ сурх аст, ранги поёниро интихоб мекунем ва метавонем ранги сабз мунем. Хуб, инҷо якчанд намуди ранги сабз аст, метавонед дилхоҳашро интихоб кунед. ва чун мебинед ранги сафедамо андак кам аст, метавонем андак ба тарафи сурх кашем ва яке дигар нишона интихоб кунем ва ранги ин нишонаро низ метавонем сафед кунем. Чун сурх, сафед, сабзро интихоб кардем, сабзро метавонем андак сабзи баландтар гирем. Агар мо аз инҷо наёфтем, метавонем други цвета дароем ва аз инҷо ранги гӯем сабзи баландтарро интихоб кунем. Окей, ранги сабзи баландтар интихоб кардем. Яъне асос парчам тайёр шуд. Ба мо акнун лозим мешавад 7 ситора. Яъне метавонем дароем боз ба вставка, фигура аз инҷо интихоб кунем 1 ситораро. Яъне инҷо мо дорем нишони ситора. Ана ситора бо бисёр кунчҳо, ба мо ситораи стандарти интихоб мекунем. Метавонем бо дасткаша, метавонем як клик кунем бо чапи муш ва ана ин ситора ба мо дастрас шуд. Метавонем ин ситораро ба размери худамо лозима хурд кунем ё калон кунем. Биёед барои мисол 1 бар 1 сантиметр мекунем. ва ана 1 бар 1 сантиметр. Анатун ба мо 7 ситора бо ранги зард дар кор. Яъне мо ситораро гирифтем, ранги онро зард мекунем, барои мисол зард кардем ва инчунин мо метавонем ба главное гузарем, инҷо копировать ва вставить, пахш кунем то ду ранги зард шавад. биёед камтар масштабро калон мекунем, масштабро. ана хуб, мо 7 ситора лозим, яъне 1 боз копировать, вставить. ана барои мисол се копировать, вставить. 4 метавонем фақат вставить кунем акнун, чун копия ҳаст. 5 вставить, 6, 7, яъне ин 6-ум ситора ва ин 7-ум ситора. Ситораҳоро андак ҷобаҷо мекунем. Хуб, ҷобаҷо мекунем. ва ана акнун барои он ки ин ситораҳо ба ҳамдигар бар нахӯранд, ҷоишон иваз нашад, метавонем чикор кунем? тариқи кнопкаи shift бо диққат бошед. shift пахш мекунем, як ситора мегирем, shiftро мо сар намедиҳем, shift доштагӣ ва ҳар як ситораро бо мушка чикор мекунем? Интихоб мекунем. ана чун ҳама ситораро интихоб карда шудем, shiftро сар медиҳем ва дар боло яке аз ситораҳо кнопкаи ростро пахш мекунем ва аз инҷо интихоб мекунем группировать. Яъне ана ин ситораҳои мо ҳамаш як гурӯҳ шуд, як гурӯҳ ситора шуд, як гурӯҳ ситора. ва акнун мо метавонем ин ситораро ба парчами худ чикор кунем? Насб кунем. ҳангоми насб кардан эҳтиёт бошед. Метавонед, агар мо кнопкаи ростро пахш кунем, инҷо ҳаст на передний план, инҷо ҳаст на задний план. Яъне метавонед расми худро, агар дигар расм мебуд, шумо передний ё задний плани гӯем ин байрақ ё худ парчам ҷой дода бошед. Хуб, ана инҷо оварда мондем ва ана акнун ба мо бояд идома диҳем. Чун медароем боз ба фигури вставка, барои мисол метавонем ана ин моҳро гирем, андак созем, моҳро тоб диҳем. давомаш албатта аз фантазии шумо иборат аст. бо кадом роҳҳо шумо гӯем ситораи худро инро низ группировка мекунем. группировать. хуб, яъне дар идома шумо метавонед гӯем бо фантазии худ, истифода аз фантазии худ лозима фигураҳоро интихоб кунед ва гӯем он расме ки мехоҳед чикор кунем? Кашида бошад. яъне мо он парчаме ки ҳозир кашида истодаем, барои мисол кашида истодаем. яъне мо
البته حالا اینجا 100% پرچم کشیده نمیتونیم، چون برای آنکه ما پرچم رو 100% کشیم البته ما باید اندک رسم کشی رو در ورد آموخته باشیم. بسیاری وقت اگر ما این رو خواهیم که کسبی یا پروفسیونالی اجرا کرده باشیم، برای این هست برنامه برای رسم کشی که برنامه نام دارد کورل درا. میتونید از اون برنامه انتخاب کنید و کشیده باشید. حالا باشد ما رسم خود را قریب تمام کردیم. خب این فیگور را نکنم با задний план میگیریم و фигураҳои худро якум фигура бо shift дуюмаш ва саимашро интихоб кардем. кнопкаи рост, группировка, группировать ва метавонем ба ин ранги зард ҳамроҳ кунем. ранги зард монем, ранги зард гирем. ана чун рангҳо ҳамааш зард шуда. ранги зард ва инро низ хурдтар кунем ва чун اینجا مانیم. البته این برای مثال بود، یعنی ما با این رسم مثال پرچم را کشیدیم. البته این اصل نیست، یعنی ما حرکت کردیم با همین راه ها اندک رسم کشی را آموخته باشیم. البته چون دیدید اینجا فیگور خیلی بسیار است. البته اینجا میتونید لوگوتیپی یگان گویم خود به خود لوگوتیپ یگان نمود ساخته باشید، یعنی نشانی کارخانه یعنی انتخاب کنید باز یگان نمود رو. نمود یعنی مثال کارتینا هست، اینجا یگان فیگور انتخاب کنید. فیگور یعنی از این قسم میتونید فیگوری خود را با یگان گرافیک یعنی چون یک رنگ با گویم اندک ابیام دار دهید. اینجا هست افکت فیگور با رسم شما میتواند چون میبینید در پایانش سایه پیدا میشود. اینچنین میتونیم به این رسم نیز سایه همراه کرده باشم چون میبینید، یعنی خیلی مفید است. اینچنین هست اینجا در فونکتی استاف که باز هست فونکتی ورد آرت که شما میتونید برای مثال چون انتخاب کردید و اینجا یگان متن نویسید، یعنی خود این لوگوتیپی شرکتی خود را ساخته باشید برای مثال. خب یعنی دلخواه این را نیز رنگ دهید، دلخواه به این نیز فیگوره یعنی مانید چون. خب و در ادامه البته همش در دست خودتون فانتازی خودتون، یعنی متن را مانید با شیفت فیگور را گرفتید. کناپی راست گروپیروفکا یعنی انا میتونید با این راه ها بسیار عمل ها رو اجرا کرده باشید. میتونیم با همین متن خود یعنی رنگ را یک نمود انتخاب کرده برای مثال یک نمود رنگ و چون کناپی راست را پخش میکنیم میتونیم добавить تکست یعنی یکان متن در آورده میتونیم به اینجا. با این راه میتونید به خود ویزیتکا یا خود گوییم دیگر نمودی حجت ها را ساخته باشد. رزمیری آن را اندک کلام میکنیم و یکان افکت پخش میکنیم. خب اگر ما خواهیم که متن را به دیگر جای فیگور گیریم، یعنی اینجا ما داریم выровнять текст, верхний край, выровнять текст середины, выровнять текст нижний край. Направление текста یعنی میتونید متن را به هر طرف تاب داده باشید. خب середина یعنی اینجا خیلی بسیار نمونه ها هست. میتونید عادی خط را گرفته برای مثال خط گویا که راست اینجا است این خط، لیکن چون میگذاریم به پونکتی فرمت اینجا من باز رسم ها هست، یعنی باز نمودی فیگوره ها هست که تریکلان ها میتونید بلاک سخیما یا دیگر چیزها را ساخته باشید. خب اگر ما با کوادرات یا راست اینجا کار کردیم اینجا نیز باز هست изменить фигуру. چون میبینید изменить фигуру یعنی همین رسم خود رو با دیگر رسم میتونیم عوض کرده باشیم. خب همین رسم رو عوض کردیم یا این خود изменить углов یعنی دستی میتونیم بر رسم‌های خود دیگرگونی دراورده باشیم. خب دیگرگونی دراورده باشیم. البته آموزید کوبید و چون میبینید خیلی امکانیت زیاد است استفاده برید. سلامت باشید.